abahanzi bo mu Rwanda bakomeje kwerekana ko umuziki utakiri urubuga rw'ibyishimo gusa ahubwo baye isoko y'amafaranga. Muri iyi minsi mu Rwanda hari intambara y'amamodoka. Buri wese ari guharanira kugura imodoka ihenze nk'ikimenyetso cy'uko umuziki wa yakwinjiriza agatubutse. Uyu munsi ndagutegura urutonde rw'abahanzi 5 batunze imodoka zihenze kurusha izindi mu Rwanda. Ubwo ndavuga abahanzi. Ese uratekereza ari uyu muhanzi utari buze kuburamo? Ni Chris Easy, Roskana se, Kevin Kade, Yamano, Israel Mbonyi, Knowless? Mwandika hasi muri comment. Yego, igisubizo cyawe nicyo. Ikiganiro cyitwa Story tubamenye, iyi ni Story 560. Nge nitwa Shameme Pacifique. Nkurikira umenye. Reka duhere ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Mugisha Benjamin The Ben cyangwa se Tiger B. Uyu muhanzi atuze imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Range Rover Evoque. Iyi modoka irakomeye cyane. Ifite moteri yo mu bwoko bwa V8, ifite ubushobozi bwo kugenda mu mihanda iyo yose muri iki gihugu. Ikoresha ikoranabuhanga rihambaye rya GPS, kamera za dogere 360 n'uburyo budasanzwe bwo kuyifunga no kuyifungura hakoreshejwe telefone cyangwa ikarita yabugenewe. Iyi modoka igura akayabo ka miliyoni ziri hagati ya 60 na 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni imodoka y'agatangaza. Ku mwanya wa 4 turasanga Ruhumuriza James uzwi nka King James. King James ni umuhanzi w'icyitegererezo mu njyana ya R&B mu Rwanda. Akomeje kugaragaza ubuzima bwiza n'intsinzi binyuze mu bikorwa bitandukanye by'ishoramari akora mu nganda ze, ubucuruzi ndetse n'umuziki. Uyu mugabo atunze imodoka mu bwoko bwa Mercedes Benz E-Class. Ifite isura idasanzwe n'ikoranabuhanga rihanitse. Iyi modoka ifite uburyo bwo kwitwara yonyine, semi-autonomous driving. Aho ishobora kugenzura umuhanda, igafata feri cyangwa igahagarara bitewe n'ikibazo runaka kibayeho. Ifite system ya Burmester 3D Surround System ituma wumva umuziki nk'uri mu gitaramo. Iyi ni imodoka ya King James. Iyi modoka igura amafaranga ari hagati ya 90 z'amafaranga y'u Rwanda n'120. Ni imodoka idasanzwe. Reka tunyurukire ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3, ese wowe urumva ari uwe muhanzi utari buze kuburamo? Tubwira hasi muri comment. Nibyo, igisubizo watanze nicyo. Ku mwanya wa 3 turasanga Riderman. Riderman ni umuhanzi w'inararibonye mu njyana hip hop mu Rwanda. Azwiho kugira imodoka ikomeye kandi y'icyubahiro yo mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser V8. Iyi modoka ni imwe mu zikunzwe cyane n'ibyamamare kubera imbaraga zayo, uburanga bwayo n'umutekano itanga. Iyi modoka ntisanzwe. Ifite uburyo bwo gutahura impanuka mbere y'uko zibaho, guhagarara yonyine ikizwe nka auto parking, no gufata feri mu buryo bw'ikora. Ifite kandi intebe z'uruhu rworoshye, ubushyuhe n'ubukonje bigenzurwa n'ikoranabuhanga, n'amatara y'imbere ahinduranya amatara. Ifite kandi mu rusaku ruke rutuma umushoferi ndetse n'abarimo bagenda bumva baguwe neza. Iyi modoka ku isoko igura akayabo ka miliyoni 90 z'amanyarwanda na miliyoni 20 n'amafaranga ari hagati yayo ngayo. Reka tunyarukire ku mwanya wa 2, ariko mbere yaho niba wakunze iyi video, kora kuri icyo gikumwe cya like maze ude n'igitekerezo cyawe tubwire ikintu wifuza ko twazakugezaho ubutaha. Ku mwanya wa 2 turasanga Ngabo Medard Jobert uzwi nka Meddy. Meddy ni umuhanzi w'icyamamare mu njyana R&B. Akunze kugaragara agenda mu modoka yitwa Cadillac Escalade. Imodoka y'icyubahiro ikoreshwa cyane n'ibyamamare ku isi. Ni SUV nini cyane, ifite imbaraga nyinshi, uburanga buhebuje n'ikoranabuhanga rihanitse. Iyi modoka ifite ekara nini ya 38-inch OLED. Ifite GPS yihuta cyane n'ubushobozi bwo kugenzura imodoka hakoreshejwe ijwi. Ikoresha radari na za kamera za rutura mu rwego rwo kwirinda impanuka no kugenzura umuvuduko ku buryo bw'ikora. Iyi modoka yitwa Cadillac Escalade. Iyo igiciro cyayo ku isoko usanga iri hagati ya miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 180 bitewe n'icyiciro. Hari igiciro nk'iyitwa Luxury, Premium ndetse na Platinum. Nyemera ujye muri comment tuganire. Urumva ari uwe muhanzi uri ku mwanya wa mbere?
niba uri mushya kuri iyi shene kanda kuri subscribe, niba wakunze iyi video kora kuri iki gikumwe like, uduhe n'igitekerezo cy'ikintu twazakugezaho gutaha. Aha ni kuri Storeroom 360. Kuri Storeroom TV 360 niho uzajya wumvira amakuru menshi y'imyidagaduro ndetse n'ibyigenewe bicukumbuye mu myidagaduro. Buri cyumweru dutanga igihembo cy'umufana witwaye neza wacu, watanze comment nyinshi ku mavideo, like ndetse wasangije n'inshuti ze. Ikindi udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, uwa mbere ahambwa igihembo, hanyuma 10 nabo turababwira. Reka tunyarukire ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga Itayiwacu Bruce, uzwi nka Bruce Melody. Uyu muhanzi afite imodoka y'agatangaza, ni imodoka bwo mu bwoko bwa Brabus C-Class. Iyi modoka ifite moteri ikomeye cyane ituma igira umuvuduko nk'uw'indege. Iyi modoka ifite ibice by'inyuma bikozwe muri carbon fiber, amatara ya LED n'amapine manini agaragara cyane. Iyi modoka ikoresha GPS, Bluetooth, kamera za rutura z'inyuma n'ibindi bikoresho bifasha umushoferi kugenda neza. Nk'uko bitangazwa n'uruganda rw'izi modoka rw'Abayapani rwa Mercedes-Benz AMG Brabus World G-Wagon, iyi modoka ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 180 by'idolari, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibitangaza, miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ni amafaranga menshi cyane. Ni nta dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyitwa Storeroom tubamenye. Niba uri mushya kuri iyi shene kora subscribe, niba wakunze iyi video kora kuri like. Reka ngire ni Imana ibahe umugisha. Nitwa Shema Pacifique, ndabakunda cyane, mugire amahoro.